Bani Haleluya nomor 270 sada ayat sada pak naibataku hasomanku by Arian Borngin-P. Naibataku hasomanku by Arian Borngin-P. Ipator sadolakaku asetahan hawa ape. Sai tenger di uhurhin nai bataha somankin sadokah dokahnin. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus agi hubani nasiam keluarga besar sumbayak ibagas panorang on paimai puka kita acara adat domo hubani parucung goloni orang tua taon parlobe ai puka marhite ibadah hubani kuria GKPS Batu 20 ibagas panorang on hatani Tuhan ibuat kanami hubani 2 Petrus mindu tolu ayat 10 tolu nene hatani Tuhan bata tapi napai mai mahon dohita bani langit na baru pakon tanuh na baru ianan ni hapitoran in domu hubani bagah-bagah ni ay madas Mandoding hita Bani Haleluya 364 ayat sada pak hubogei Tuhan kin naroh mandilo au marhite honi darokin goluhmu boy sonang.
gop au roh manombaham, sai papasing ham maau marhite darohmu. Hitariap mahita martunggo marite tunggo na niajaron ni Tuhan Yesus kubata. Hamba pa namin ay naguri atas say napapasing maguran say roh maharaja say saut marusu nirmu naguri tungawon songan ni naguriat. Beri hama bin nami sadari naguluhan ari-ari sasap kamadusa nami songon panasap nami. Ban hidusa niya soma na mardusa dupak kanami. Ulang hanami bubay ham huparlacuan. Paluah kam hanami hubani pangago. Ayam dusi made harjao. Aku naguguhon, apa sangapon sadukan idukani. Amin jalo hitam apa supang ni Tuhan ni batata. Idop ni ukur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon kolong ni ate ini na bata bapa. Apa parsauran ni tondi na pasing ma. Na makasomani hitawon haganupan. Amin. Ay mana bui bain kanami acara kuria mamukah acara paradaton bani bornginon sonai ma iha malas kun urna syam tine. Sanari kabi tugah-tugah nami nokanai si bakatnya nami i gereja antara pimpinan pokon piga-piga hasoman majelis iba endo tong patar kebaktian ijon songon gatih ni kebaktian paskah kedua i gereja. Memang nat budari persahaban ta jamu aluh ibukah perserapanon magidah kondisi patar matene anggo doma siap serapan agi lebih serapan hita baru kebaktian anggo lape siap kun serapan perlu kebaktian hita baru serapan. Ay manur nami jadi huani hita haganup hasutan terlebih podas tene patar baik kita persiapan untuk kai ulang paimai mahon tene tapi hita ma pai mahon nalau si bain acara sunai manur nami terima kasih mak loma jadi ubena siam tulang nami sinaga onma demban nami tulang hata terima kasih nami dome surdukon hubani nasiam nadop das nasiam hurumah nami domu hubani tuga-tugah nami. Terima kasih mak. Tulang nami, malah suhur nami domadas nasiam hurumah nami domu hubani tuga-tuga nami hubani nasiam. Sepasang lagi. Ini tondong jabu nami damanik. Malah suhur nami tulang nadopdas nasiam hurumah nami ase ipuka kita ma acara paradaton bari bodarion. Kerja pusok ni urtaon. Totu hanami pe humbani si biak tonong pamubus sinaga ijatan hoidoge ijai lang iti jujung halanya ay pos do nami hubay na siyam tatangatur sona homawanay hasumalhon na siyam iuta batu 20 hon ya hanami pe mangyut koma pasduay anggob bani panorangon do ningun pamasukon lawe nami atape nado perlobe mana dikudon hurumah-rumahni hanami pe sangat setuju tapi dokma namin atap nalobe hita patape porsa ay mausul nami hubadi do seri hata tulang iya dosong ne taw ni tendong pamupus rosi tendong bona ay ang kudo masunay isura uhur na siyam pamurun nami sumbayak ijon palobe pamasuk rumah-rumah ni baru padalan hita porsa hanami pe sipan diuk mana mi jay sipan nuropi mana mi jay sunay ma terima kasih mak iya porsa tulang ase ipukah kita adat sayur rumah tuane orang tuaon paima hanami marporsa iporsa nasiam diarma parlobe nasiam marporsa ipaundos kanami ma terima kasih ma.
bapa inang winang. Iya. Onma dempan nami hubani nasiam tulang nami. Doma ipasir-sir hanami tulang rumah-rumah ni orang tua namion. ACDR nasiam marpoda. Atapadong dope na hurang na ipasir-sir hanamion. Dearma pareksa nasiam tulang. Ati na hurang paku do. Ya. Tapi doma talar songoninda di bas plastik. Iya tulang. Izoni didah kanami doma zorei jenges tumang ibain nasiam rumah-rumah ni lawe nami jon. Berarti anggapan nami marhitai dos ni riah nasiam. Seng mardua-duaan uhur nasiam HP nalaho membain rumah-rumah ni lawe nami. Aseso na image hanjok kotasan halani au nakonai hunononoi anggo lawe namion terlebih rumah ditondong ni sipak cikap tipak tertib aido iya sadokah goluh ni aido na ididah kanami ase hanami pe terima kasih atok kanami ubay Tuhan terima kasih bataganupan bani nadosni riah nasiam iya tulang nalaho ya ge sonaido magi bani patar nalaho paikatkon orang tua hina holongan ni urtaon huinganan persaranan ni. Ya, horas terus. Horas. 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 Ulang maluah itu ngah. Horas. Horas terus sampai rageia itu. Horas. Horas. Ya. Waima isitel. Pareksana siam. Ulang dong nat pelet. Ulang teleng. Ulang telengnya. Ipadear si manjujung ni. Akad peti. Oke. Horas. 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 Dembanta lo mandopak kon panggual ta. Panggual nami Oma demban nami ase pukah nasiama horjata horja sayur matua mulai budarion das hubani patar aima ondos-ondos nami. Terima kasih ma. Ya panorang aima lau memukah parugas simalungun na perlobe sahali ase idulon hanami mamajelis na lau memukah parugasan tahun dubku siai. Ya terima kasih ma. Paima ai ase dembani hanami ya, lobe majelis. Lobe majelis. Ya. Paima ipukah kita horzata nama mukah bani boringinon ase diar martonggo hitau bani Tuhan ta ase boy mardalan horza par sayur matuan ni orang toton mulai mamukah dasu bani mangguzingi bani ari patar ibagas goran ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton dina pasing ipukah kita ma parugasonon. Lamang gualhon parugason. Horas. 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 Isi pokorasi tading sada izon. Iya laman ai sada. Ibu kahanami tulu hali golon luwi tortorhon siap sonombas yuhorasi tene.
Bapak putih nami hubamu Bapak tongon barumana bayu ma Bapak putih tongon urna Bapak anami putih mau nami pabro aku kapda Bapak selamat jalan Bapakmu Bapak. Kita nomor sanina doma. Boy mai, ya kembali mai ke tempat. On mapu nami ubamu Bapak. Bapak. Selamat jalan mamamu Bapakku nabujur. Sehat-sehat manami haganuban ginaparmu Bapak. Ya, Doma. Oke. Doma, kembali ke tempat. Ya. Menangis boleh, tapi jangan terlalu. Ya, jong-jong maita ganupan. Ase buat kita tuah ni gualta. Si holma nami membuat gua tuah ni gual nami ase benda siama halani sayur matua do orang tua nami on benda siama gual sayur matua. Terima kasih malasur tene hanami haganupan ginoparne orang tua namion hasipe ibagas tangis kanami tongon doma sayur matua orang tua namion. Jadi tonggon nami hubani Tuhan nebata ase lambin jorgit hanami aima tonggon nami hubani Tuhan janah ramos haganupan ginoparne bapa namion ben nasyama gual rambin ramos.
Om masih parlajar ronai dah nama nortor si malungu nai nok kanaya. Iya. Tapi tua. Ya, hanami pe si Holdo mangolopi, hanami namar sanina sumbayak. Jadi hita namar sanina sobalini suhut bolon, olupi hita ma, aido gorani namar si lekelekan namar si apoh-apohan. Boru asiroh hanami holi mamasu-masu nasyam parlobe do nasyam marsomba kuban nami tondong nasyam aseben nasyam ma gual ni sihol mamasu-masu martonggo hubani Tuhan ase sehat haganupan homa boru namion bena siya magual na mardomu hujay Pak Joel parlobe lobe
Terima kasih mau bani pangguan nami asiboy hanami malaka hubani musik benasa melebe parahot ni guru alai ase hot pasu-pas ini Tuhan huban nami haganupan. Ya, persirangan dobata hubani Bapak On. Ini malam terakhir kita melihat Bapak kita. Au huberedo panorang tangis, tapi menangislah di dalam Tuhan. Artinya jangan terlalu. Oke? Hubere panorang. Benasiam lagu persirangan. Oke. Benasiam par musik nih ase ben nami lobe tortor riap. Nagirang-girang nih benasiam.
Sadana Bapon bapana bujur benda siam logan musik nih. Iya, selamat jalan tulang. Tulang sunang maham. Tulang tahunam berkuritan tene tulang. Rumah asal kuganuk favoritmu. Sirang padang, oh padang sirang sirang HP sauti hayam bit sirang sirang manggolu do HP oh bapakku na bojoku oh tulang asih olah sirang mate do HP di dabono hoale utung aki gambar rumano asobu kon si holi oh bapak una bujur rang mana oh pusuki ingat mah kita ngadua oh marsi anjuan oh marsi haholongan oh tadi bayangan mandoda Horas 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 bener siapa si Horas nih. Ya, kolehanami kuria Hamedan lau mulak koma homa humedan nah tulang tokin ipake sede acara kuria don tulang sonah tulang nami marbalos nasiam langpak kanami malakai nasiam manggolang permisi hanami kami tondong pamupus sinaga tondong bona sinaga tondong jabu damanik sonah tulang saperdaran matong nasiam tulang. Iya, diar. Iya, ase lebih ringkas tene tulang. Siapkan hita dembanta tolu pasang. Tadi. Siam tondong nami, tulang nami, haganupan. Tondong pamupus, tondong bona, tondong jabu. Tongon tene ibagas pusok ni hurdoha nami. Tapi ninur nami tulang ase jenges horjat tapatar. Ase diarma ajarina siam hanami manortor. Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih, Mak. Songon na minum lemon mambulak botol ni. Iya tulang. Botol nami sihol hanami riap manortor pakon pamuruan nami John ase bain na siam lobe sap pangapuranin.
Horas, horas, horas. Asehot na sinari, tapay tua, tapay homa rajoki. Ipudi ni laway na marujung guluhon, hanami na markeluarga hanupan ase bayin na siyam buniala. Tapay tua. Horas, horas, ya. Nami. Bain na siyam lobe, agipay bagas pusok ni hur lang tarbelang tetap do makaton terima kasih kubani Tuhan. Halanya bain na siyam lobe segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Horas, horas. Ya, marona siang boru pakon panagolan nami menjupakon nami si biak tondong, tongon pasu-pasu umbai Tuhan. Tapi adatnya dua hita, umbai tondong boy doma padas pasu-pasu mariton pasu-pasu mari Tuhan. Parmusik nami, ya halani Tuhan do naman jadi on masa pakon nasiol masa bayi 20 tahun. Rosuh-rosuh ni do, Rusian. Halani ay bayi nasiam ma, agibay bagas pusok ni urhanami hali rosuh ni Tuhan do, bayi nasiam lebih suka-sukamu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Tuhan, terima kasih batai ganupan posuyon humbani sanina nami tondong bodama ase hamma manginto tortor diap manotor kita pokok dia tortor diap tak Pramusik nami tortor diap nami ben ham lobe adat ni Namanggolo. Ulang na marbesan. Hitam manis kulitmu, ku terpesona. Manis panjang senyummu, ku tergila-gila. Salahkah aku nona? Bila ku jatuh cinta, pandang pertama saat berjumpa di Danau Toba. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona, Fani Bandari, kota Jakarta. Aku sangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku dengarkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi, tetaplah di sini. Horas, horas, horas. Ya, jangan biar baik nasi amma sekeras-keras nih. Horas, horas, horas. Ya, terima kasih lah. Panorang pokonianan na pondo subay tatangatur. Mairop maham Tuhan hubaku, baniganupan parlahohin, lo jaranginku apa tonduihu, halani buai dosaku. Holong hatimu
Ham Yesus Tuhan kita, pamalum ham mau nakalekon, ulang uhum tonu, say kawah konau, tugu hamau, baidan hasil tongan, say holong maham, salpuhon ham, ganupan dau sakit, say kawah konau, tugu hamau, baidan hasil tongan, say holong maham, salpuhon ham, ganupan dau sakit. Nomor 450 ayat sada. Ada numpang si dalananmu Yesus. Riap mahita zongjong haganuban ibagas goranin na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondi na pasing sito palangit pakon tanhon. Amin. Asi ang godoma ipapuho na siyam rap pakon Kristus pindahin na siyam man ay atas ay izaidu Kristus hundul isiamun ni na ibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata pargogoh na so tarimbang. Ham do naman jadi hon langit pakon tanoon rosi haganup isini. Tondoi muna pasing do mambabayan nami. Aselam binidia kanami habagalon pakon kuasamu. Idop ni uhur muda na maramot kon hanami. Ako na pasir-sir kon haganupan na porlubani golu nami. Puy ham mahur nami. Ase ipuji tanah idoding kon hanami habagalon pakon pambayanan muin. Marhite parsembahon nami on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoding hita. Kita usai hombani haleluya nomor 200 siah ayat sada das kubani ayat 2. Ini taruh si sempat nih. Riap mahita zongjong haganuban. Martonggo mahita sapot kon hita marusata hulube-lube ni Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami paridop ni uhur kubani zulma pardosa.
Doma ibereon ham anakmu Yesus Kristus gabe zulma. Anza manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamati tarsilang. Lawa makop-kop kanami. Anza mulak manggulu. Naik kunagori atas lawa mangapiti hanami. Tapi gati lang ihap kon hanami bagal ni pakop-kopon win ben nami. Dana gati sing ihargaon hanami in bani gulu nami. Haganu panin in mapakorhon ni gizang ni uhur. Hapung dana hurang ni pangarusuan nami. On penaroh mahanami hubamu, masopot kon dosa nami. Say palumpang hama uhurmu, sasap kamma dosa nami. Pargogoy hama nami laho manangihon hatamu. Asilambin idida, ihap kon dana iarusi hanami. Nadop ihop kop hamdo hanami. Azari hama hanami, asibotok hanami martarima kasih. Marhitehon ni uhur, hata apa pembahenan nami. Zalo hama tonggo elek-elek nami on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Tangar anjaha porsahitama hata ni nebata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martua mahalak nadop sinasap palanggaron ni. Nadop nirukup dosani. Martua mahalak ang guseng ihira Jehovah bani hasahaton. Ibagas holong ni nebata dom isasap paganug dosata. Halaniay. Pateri dah kon hita ma tanda-tanda ni parguluhan na bayi. Hasangapon ma bani na ibata ibabo. Kuria na hinaholongan ni Tuhan Rosina Siam, keluarga besar Sumbayak na ibagas pusok niur, ibagas panorangon. Hata ni Tuhan ay magumbani 2 Musa bindu 10 opat ayat 26 das kubani ayat 30 sada. 2 Musa bindu 10 opat ayat 26 das kubani 30 sada. Asedear hubasa iirik-irik kita ibagas uhurta. Nini hatani Tuhan bata. Dopai nini Jahoma madopak si Musa. Pagostong matanganmu hubabo ni laut in. Asemulak suang bah ay lakop. Hubani halak masir. Hubani gareta porang ni pakon hubani siajak hudani. Jadi pagostong si Musa ma tongon tangan ni hubabo ni laut ay. Gabi mulak suang malaut ay malele siang ari. Kumbani dalan halimi kumbani dalan ni hinan. Game maporu subagas bah ay mahalak masir. Sonai ma isapak kon Jehovah halak masir. Kutonga-tonga ni laut ay. Mulak suang mabaay. Anjay rokop magareta porang. Siajak kuda pakon ganubala ni parao. Sagala na mangirikon halak Israel. Hubagas laut ay. Sahalak pelang tading humbani si dia. Tapi ang halak Israel. Mardalan doba ni nakora itong-atongan ni laut ay. Anjaha gabi ding-ding ba ni si dia doba ay. Isyamun pakon isambilaw ni si dia. Sonay mahalak Israel ipalua Jaguba. Bani nasadari ay humbani tangan ni halak masir. Gabi ini dah halak Israel mahalak masir. Mate itopi ni laut ay. Jadi di dalak Israel ma pambahinan bagal na binahim ni Jacoba kubani halak masir. Gabi mabiar ma bangsa ay bani Jacoba. Persaya masih dia bani Jacoba. Pakon bani si Musa juak-juak ni ay madasni. Hundos kon bani Jesus haganupan diriko. Hundos kon bani Bapa namin ay naguri atas say napapangsing magoranmu, say roh maharajaon say saut maharoso ni hurmoy naguri tong ahon, songon ay naguri atas. Berehama ben namin sa darion,
hagoluhan hari-hari sasap kama dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopa kanami ulang hanami bobai hamku parlacuan palua kama hanami kumbani pangago Ay hando Laho manasiam jana ulang masurut ringgas ni hurnasiam hisah ma ibagas tondui sir ma mambalosi Tuhan in jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata ipasu-pasu anja iparorot Tuhan na ibatama kita isondang kon Tuhan na ibatama bugini kubata jana maidop mauhur ni mangida kita hidup pakon Tuhan na ibatama bugini kubata jana ipasorap madameni bani tondui tabei amin Salam mahubata ganupan selamat Paskah mahubata. Terima kasih mau bani panggual nami. Jengis doha nami ginoparni orang tua nami on. Marana marboru marpahopu magodang haganupan. Ase lambin Ramos ginoparni orang tua nami on. Benda siama rambing Ramos. Lapegok inonoy hanami. Boru nami haganupan.